Choki hola along akimi Nayara petrol pump kang pupo. Puligao along rongasar babu ing tia pan kar biajutang aron pen sero pumang kang ti kedeng pon. Kang kilang so alang son ningkan sirkep arta kepleng arani ali racham pen katalan pon. Neleberta thanbang son rosing rongpi. Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honarat do anapan kardom nang pajiriklo kardom. Tane pini abirtan non angton pen arjikta. Choki hola along akimi Nayara petrol pump kang pupon. Lakhain koi rapon nilip MSC constituency ke parlo dohora hidi along akimi Nayara petrol pump kang pupon. Hemalong gari motor le dosita jangtu kethai awar sai awe plote isi kisung ason sido. Lason se nonapor nilip arat ke doa na tumaphan isi birta ke me ason si nangklang lo. Kedam tang penang an arni pen nilip ahawar arat kaning rimate adung hetalong jangtu kethai kavya jok penang an akisung kacetong nang ason si dolo. Sitame nonapor Nayara petrol pump nilip ahawar along kang pupon pen tebok tere arat ke doa na tum sitame ningkarong pen si dolo. Lason si ipini matijong ni fainer cap arni nilipa habar dokhora hidi be arong along Uttom Bora Govinda Bora latum banghini chelangsi Nayara petrol pumpu ingpupondo. Lason si bangsolong nilip MSC Pavitra rong pi chetong don si bangso Nayara petrol pump ingpupondo. Ini nilip along si berta ke belo. Hitung dat UC ini untuk bini kang long UC apa nih hitung jangkau detai bini hitung betul kan di Hello Peak dekha siluri jalan dam nih siluri jalan dam tentang ke hitung 30 kilometer hitung dam nih anji jangkau detai long Napur numuli gor tetangga ronda aku dah 25-30 kilometer di dam nih Sung Peak tetangga isi berta ini hitung Nayara company itu ini bukan si BUC nang itu loh, so BUC lah ke license kilong bangkel lah ke Uttom Bora Pabrik se license loh, tapi di bahwa orang sudah selesai, karena ini lah bangsa BUC senten kilong, harap domini di barat, domini di halong po, hai, jual pemain petrol pemain itu kata situ longkok, sana jangkut longkok, mesti longkok. Itu dukaan long nam, tangke nanti dukaan long ditarik sedikit nam, original jangkut long leh. Sedia kebang mesti long itu original jangkut si longkok. Ini bahar pan, ini bahawar pan itu kan. Labangso BUC owners ke hem ke kona basa? Labangso BUC owners pan ke Uttom Bora pulo, license owner bang ke. Kita hem mai. Long leya hem ko bang ke tak hem long leya Nissan so company bang Kimilan kami so company non ipulong sa tami dulo ko birla pen lang jo sampai pol pen lang so Nayara po si dulo hatak pol ko halong ka dulo so began long ka dulo manili balong ka so company dulo so company bang Nissan pump actually I'm like here only I'm belong to Karbi Anglong only, but I have seen like this place when I visited I could feel the pain like this people of this region feeling going through because of like petrol and diesel they are filling the tank like in 120 rupees or like 100 rupees, like it is like lot of pain, and like at night it's not available, right? So then I realized like if something can be done for a region like for this part of Karbi Anglong, then I got an opportunity through one of my friends, and then we went to the like bidding process and got the license, and now it's like after 2 years of activities and all, like we are now successful in opening, and I'm feeling great joy, and I could see that these people
of this part of Karbi Anglong, and they are feeling the joy, and like because we are a remote region, so like so I'm feeling very happy, and also like I'm part of Nilip development block now. So yeah, that's what I have to say. Like thank you all. I like got a lot of help from these local people, and like also cooperation from local authorities and all. So I want to thank all the Karbi Anglong council authorities, council office bearers, and also local people in this occasion. And like I want to like going forward, I believe this pump will become a will be able to serve the people of this region. So thank you all, and thank you. One thing, we will give opportunity to the local people as a worker here. Local people, we are committed to local people. We will definitely, in fact, we are talking to like landowner, who has donated land, and we will give 2 people For a local people. Yes. And what to say about the price? Will be different from another place or No, will be the the same? price is at par with other petrol pumps actually. Price is like there is no difference. In fact, it is like one of the lowest in like if you compare Difu petrol price, it is 1 rupee less actually. Yes, almost 1 rupee, 80 paisa or something less actually. So 97, I think 1/8 is a petrol price, and SSD diesel price is around 87.66. So it's at par. Yeah. Sir, can you tell your names and the names of companies? Like this petrol pump is name is like this petrol pump will be run like Bora Brothers, MS Bora Brothers, name of the pump, but we are working as a group, so it will be run as a Ajakongpo, MS Ajakongpo, under the banner of MS. You all know, like it's in Karbi, it's energy, so it's an energy company. Karbi Anglong Chokki Holap and Anil Samrongphal report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthot ang ton pen langitha. Kuligao along rongasar babu ing tia phan Karbi ajutang aron pen sero phumang kangthi kedengpon. Lakhain kora isi Borjan constituency ke parlo Kuligao arongasar babu ing tia phan Karbi ajutang aron pen sero phumang kangthi ke pamanpon. Patumi mati jong achiklo ni phai troxy arni nerlo parphai hini raminit flikebra pho apor malom Kuligao arongasar babu ing tia phan mesen pen Karbi ajutang aron pen sero phumang kangthi ke pamanpon. Labang solong alohi kache tong don lake Karbi rongasar ame tiripe ame phu dharmo teron harlong bi katha rongasar Borjan hawar ame dunme phu aduntu singtimung sarpangjang tribal faith and culture protection forum ame phu Borjan constituency lapen harne taro rapkong chun bangatum chetongdun lason selang li rongasar babu ingti aning kangsam chepeklang pon lapen vomut wokan sitami mesen pusi pherangkia thengno nang thandun adun tualang li aning kangsam kachoro Karbi Anglong autonomous council pen kapathik pon Karbi rongasar ame pen RD nangki pidun thegapot suri kachoro pajirpon lapen non hat jong rongasar aphan sitami ke hokalo mate rong chongmai alo kewan pithe kapot ning arong pik pusi nang chithando lason si Kuligao arong along ar pukedo abang phomen lake kiri ingti sarkari gaw pradhan horen teron ronghang richo kangbura timung lunsepo sarihajan babu ingti rongasar mensing kathar labangso arong along armu arat kachitong dun lake bang pharo hinira bang phokera banget thom sosi lapen rong pho arongasar RD pidonlo pusi nang thandon mati jong achiklo tarik ni phai tarik toksi ani ini na bangso ningkan dak ini hong phala mate nong sa basa head owe kon pen lane ang thun alang libo ise ko sa kamwa tin gani ko hok no siripa hai ni som ko sipinili hok no nali tum ka dai hijme dan nekan itu hijme nilong dropel bisa bahasa pencengok bahasa bahasa
Masa tu cara claim pencet kadu banyak lakukan jadi sekian program cumpon lah pen. Bangsa program tu cumpon lagi. Ini tumpang bodoh hamaramai mana ni pan saat sesuatu ini kuat sendiri. Ini sirupuman asalnya dah prinsip usaha ini jangan kondisi asal bang band ini tuh cikian yang pun kaki tiduran tamen dak cikian pun aprang sibang ini anak paro pun cima kapan bangsa anak paro pun sampai paling pamil akan misen putot ada aja ada muslim tu bangsa ada aja soalnya itu mulai untuk coba semua asal bangsa ada aja manong si kuncan pi bangsa Asyik tapi aku masih bukan tapi izan bangpai ni, kena bukan mesin lo. Kosong bang pen, aku putot. Sarung tidak menini, sekian korang akan. Ada sih, tapi kita tunggu patang pen sekadar kita tambahkan mesin kosong. Karbi Anglong Borjan Pen Amar Singh Bay report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thua berta non puthot angton pen langita. Kang khilang so alang son ningkan sirkap arta kepleng arani ali racham pen katalan pon. Karbi Anglong ni hang ni jang angbong chot kalisi asam angkang pi angbong pen kachatang klong alang sun kang khilang so alang sun peningan ningkan sirkap arta kepleng arani nomati mondol Congress committee ahim pen ali ralon pen katalan pon aberta nilitum pherangke pen berta nangpali. Kang tilangso alangsun amen celong data pita bangso alangsun pirte adang moniratum cinipon wangwe ason mandatlo. Lasa jokke ramtang kachari pona sarkar nomati constituency pen kalchapon abarim em osok teron munti ponsi bangso kang tilangso alangsun along an humri damsi pirte adang kapacetang ponji apan saikedeng pon pangching ponsi nonpuan bangso kang tilangso alangsun ningkan sirkep arta nangmantusi pirte adang moniratumanta cinipon longlo. Lapan bangso kang thilang so alang sona joksi adung are araratum beha pepar pen chenglok towaran tam mesen pen angthek chetek pon longsi bangso kang thilang so alang sona phan pirthe adang kapachini pon thek abang phu abarim em osok terona phan penang an araratum kachuru lapen kurwang thu pajir pon kang thilang so celebration long acha nalu check dulu after her next performance will be singing. That means next will be what called a rocking performance by. I'll tell you later on. Episode kom kuna gabang. Solo ma. Okay. Ako pikanji dolang ma. Without any preparation on spot. Sisipin pa na choklo. Kumana ikan bang dolang putih bang ignom, kilunji dolang ikan mana anything do putih bang ignom. Athera lapangan asam ke mege korcha nagi lasi. Kumana ikan ji kilunji anything drama tame bang tame. Okay, so let's see the performance. Ready lama? Okay, check. Sejauh dah. Lebih banyak apa? Kita tahu lagi. Alongan selesai pada belum dia pan, mata kita miti pan ladak, dukel mata ladak, keboket, akar biar tu mantu selesai ladak, cokomar kadia tu, dangdong si jinpur belum tadi sana belum ladak, kang hilang seorang tu kadang anak tu mah dak akejok ban mata ladak, tangkai hiki sini sudah kelong dopo, nasi labang so, aku rejim ada department, non di second silong labang so department tu, alang itu ladak kacera kacera tu ni pan, ini tu pergi dong sana mai ini tu apa, ini tu kacera ni, alang itu pan patolo. Lapen dak kudu apa mana kacari pon momo tu lapen lapan ni sor dia kacari pon momo tu kudu sih kacari pon do kudu dan bela lapan orang kilang soal tu sih ini kacau pon siapa itu main mana bicara apa itu pon sih kami orang main mana kalau itu masuk dulu kenal itu mana lapan Karbi Anglong dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi Live. Tangde pini prime time berita la an pen sik kang tonik lo. Kadok we phanta kurwang thula pen dome thakme.